Sa arnayana, oya wo chonen rut kele bai buni moli rakira. Sa ama pinakatin na dawa ama na radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam belang tarwati ang dawaro na radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana simba ondo talita kana radio Fiji 1. Dalam go polis matawalu susungemba ang bulu bat make radio Fiji 1 emba. Na radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni bienen. Ni sambulu binaka se koyongo na bakaleleka ni nonde tukutuku enambongi endendai ngandreba na matambo sini obisa ena nonde burubura sena Interpol mena bebuke kina tambana ni obisa ena nonde bonua ena kena tombo na baka umai ni wainganga se drugs kina nonde bonua kena mebulita ki ebiti ala kisota kina matambo siongo na komisina ni obisa Brigadier General City Beningiliho e Beijing China ena bulu sauti ka kauta kina na kawayongo. Satu bagarau na Interpol mena bebuke ena bebangangai ena kena bolitaki na methamphetamine, ice bakakina na cocaine kila kasa mataki ni sa bolitaki tiko ena bewe ngangongo ena $500 ena nonda bengo ni sala kurian na kawaini tamani visa ena lewni bunua era okatiko ena kena baka umai na kena bolitaki ke na kena bangataki na wainganga bakaongo. Ena sianga ni solita lendu na ngauna ni loloma veir na ve matambose so era sianga ni warita ka kede na veka era to kena ni oti na ngauna e solito ke na matambose ni so mi bada ena kena warita ki na ve tukutuku ngo warita na bunlewani matambose ni so mi bada vishwana das ni ndondonu mera na tubuka rau na ve tambane so era sianga ni wamuria na veka ela baki ena nonra na totongitaki te butaki na kena taurubaki na pangandindi kongo ene ka tolu sa bulisinga ni bulo chulai ka ni rauta ni be mama na milioni na dola na be sauni au eso esa barita ki kina matambose mai beir na be bisnisi ena be seibiti sa te butaki na matabelo ile be suba ena mataka ni kuwa na kena rongodi na kisi membaleta na tamani ngone ka kila kasa mataki ni akudubu na lubena bakadamdambe ena ngauna esenge ambagitini karua kina beitaki na tangane ongo ena ndua na dhala ni beba saura rataki ke na rua na dhala ni kudu kila kasa mataki ni sasanga na tangane ongo me kudu na lubena bakadamdambe ena imateni singa ni Februari runondol katini kina ikatolu sangabul kandua ni machi ni runondol tini katolu esanga ni bakatarai mendola na matabelewai ena ngauna esoli tukutuku kina na ngone kabwaidhuribua na itobo lolo biraongo. Kinangito, doten sarotoka na beka era to rawata tiko ena ngaunongo na mata timi ni tennis ni Asia ena kena mai badabari ni mateni sing ni sotsota ni International Table Tennis World Cadet Challenge ena Vodafone Arena suba rato rawata na timi ni ngone lewa e lima na nondotongito ena sota kina timi ni Latin America karto rawata e lima na nondotongito na timi ni tangane na timi ongo ni Asia e okatiko kina na timi ni Korea, Japani, China, Chinese Taipei, ke India. E na tomani tiko na sotongo e na singa ni mataka. Mai dhavekiri na Vakeleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rauni na sema na station na Radio Fiji 1 ke inambula FM. Ni pwedeng binaka. Nimbula vinaka na yavangunga andi moala rarara ranalika o tikongo na tau no singa toka ando talisaka na vakaronga na Mbula FM namba 2 na sere Ya dora chubuni kurna bili ibora ni batu kara hambara binanga do talitakina na waronga na Mbula FM namba 2 na sere Bula Bula FM namba 2 na sere